Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Kakur maublay na kakpo, imay Nelly maublay, nakasnong maupanyo, kabadon hapo upu rusam jong ka West Khasi Hills District, hakat lai puway terik unay leber arajar arpuway, kilarakhe kan mauburom ya imay Nelly maublay, bat ipait besarwar, kibalakla no nagani kasla perthay, da kabapenlong ya gani ka jingkan mauburom, hakapalau ying jong kakong marnolin maublay. Hagani kasngi kakur maublay kpo Nelly kalapun kup buromru ya upasto GR maublay ubadang susong tany na kakam pastor mentau snem arajar arpuway na kamairang presbytery bat udairu upastor ubanengkong na kakur maublay kpo Nelly. Hagani kasngi na lor ki bahaying hasem ki badang don ya kajingya day kabajan bat kani ka longyeng lawanru ban ya don lang da kinongilam jong kabalang presbyterian maupanyo ha kabala penlong ru da ka jingya seng hapo ka jingya lam jong ka balang bat hagani ka sngi la pensngo ya ka history jong imei Nelly maublay bat upai besar war lingba utemen basan SS maublay ngakan mau manumala bai temen basan besar war wong way ni kinong tray kibakan saitam la ka balang la ka snong ka tao But hilong ki badok bat ki bakadok. Hilong ki badok bat ki bakadok na iso kana email. Hilong ki badok bat ki bakadok. Basyo iyom jakpo ada kabay tisiyo belah. Tisiyo belah sini kuntong. Bari teman basan besar war. Ngapa kita sistem jang i. Ha kapor bai dang krek bat snai kayeng ba manumala jang i. Menit Abang awal je seng mit balang ru, idang lek sadu mau kalang, ban wek dah keding se, ban lek bak ding, jing. Lam betul sistem ada kata, bukan pesan besarwa. Idang lek bak ding, start ding, nadu mau kalang, abang awal je seng mit balang, haduk banjan kendak cai, idang bak ding, dah wek dah keding se, cuma satu kepala padon, tak selak kena. Ilong betul sistem ada kata. Ilong nong sandur. Ya kesenong katau. Harangkat kirang bak senong bak tau. Ban pelong ni kena kesenong apnyo. Kemudian pelong mentah. Ini ko pelong mentah. Komitmen besar ni betul sistem. Badi lah penyo long ni ko belang ni mentang ni ko kalai spak ni ko. Kalai spak ni ko ke pai ko belang ni. Kajar lai spak ni ko. Jadi sistem yang sikri jom le, bang ila poy sam le betar, jom jingdot jeng haduk siaja live pak nyofo, Pakistan keberon ni kebelang, kacang ni. Kalian besar war bagi Nelly moblay, yang ba, kebelang kawan jing sen dua hiu joki, Aisyah itu dia kebelang orang tua jing sen dua. Kebalang kau balik di Aisyah, tangguh siok lang duduk di keduk. Nama kajing duduk jing keduk ke Bafidon, kajing kia belah kia si kumtu. Kamlong kepada Fin Aisyah ini kebalang hubungan di sang dua. Kia ong berangut, kebangi air kebalang kebangi ayu belai. Ayu belai. Untuk hai, dia filong sikri jong belai, ngalong kebangi ayu belai. Nado mentah. Kene kejinglong jingim jong ni kanong musa lagi peteng pekit kebenawan tak kebut ya kene jinglek bah jingi ya kibriu jong kebalang tolong bangilek yang boleh kuku yang ni baru mentang sak lek kene kebalang jong itu kebalang gilek ni kebalang ni jinglek ada utang lah bangilek jing sang dua ni yo syahi Aisyah kalau musa ni ada utang siapa berkat no ilong bandas pelong kejeng mantap dengar kuat bahaya kecil cintap dengar harga jika makin bu makin betap dah kiding kom betap ikiwe barok kuat makin lek dah kimau
Aku apa pilih nak kimau ngaruh ngala day lek beriu tak apa. Ngili lek kumta. Kesenong kalau ibon ini bab what baik tu mau ba akut ten. Kejing jerong. Akut ten kejing jerong. Bon ye biang nak telefon. Dah tak kejing kuat jong sordar jongi. Ban tak kejing kuat jong pesan. Menungkong jong kebelang pres kalian waktu ni. Kau boleh berku kalau ni betang. So yang nanya sekarang. Ni mutang liadon naduk tangsan besar war. Belakang no selalu try. Keduk mengintang liadon kat bengut tangsan. Kat bengut tangsan. Belakang no liadon rewut. Kau boleh berku. Ya baru lagi bentar. Kibang lios ngeu. Nagaliang. Jong gaying kalau kita pun krek hak kong pasut sate. Ngam dan kaman pun saya Yesu ngilasain nak history. Ngilasain je krek krom tu kibaro. Masih korpat, tapi ikut kiksi baro. Tol, but. Ya kita jat, tiba pagi jadi wilayah sekmat. Kau wilayah seneng wilayah kenting. Bapa kon kuat. Kini si para. Kini si kon kiksi. Kini dulu si marjan si marpa. Kilo ginong saya berbahar. Kam kujung mulai. Lagi jimpang ke bajur ke bayi lagi kendu. Seneng le kerau. Ya ke balang. Bak ngondon sebelum kitin man yesuk kana lagi. Masih yesuk untar kan san kesarwa long bro betul sistem ha. Kamtam. Gem dipet jingseng. Gem dipet jingseng. Kamtam dai bro betul smart betul sistem. Dan dukhi ha kemo kitin jong afnyo jingi. Ha kesungsok ak tempai. Ha karep kariang. Bak kunta teter. Bak kalau kata ni baik dia ke jingseng, jingseng sungguh. Kawai jangan sampai dapat berkaya. Hadu kasih ke jingya, ya sekaliu boleh berkat tunti. Ben koi pi daro. Haringkat juga degesni kabakum kani, kumba iba jengi men ilapan pau. Nakakpo jengi meit, pa ie jengi. Ngidon ya iba jengi, pastor jar mau boleh. Ibang isgaw bang yamla hakabakom kadi kapor ban klem dapan pau namar day mai kum unong mailanti day mai unay alam bakma de jongi ot kajing senran kalong kajongi baralang day mai idai ibalay alam khamat yangi day ngilay snudai hakabakom kadi gasngi ban ai yakijing kunsa jingin mau yaune u men barang ba jongi Punksio ba nengkong join be pa jongi ibala sakri kam kong pastor aga ba ila songkhat aga de kasnam naga kam join pastor te kum kadat jong kajing pensa jingkan mau aga de kasngi naga liang jingi kum ka po hi bar koi ngilas udai ya kaban penkup buromi aga ba kum kadi kasngi aga jidon lang juga balang bar koi jongi ke behing sam baro te kai ke bangi penko burom hagre ke por kalong bangan ai hi ya ka appreciation certificate ka bangi la tho ka tin kasi lengkot ya ke mati ke ba ya bo hangi bat ngin sa penko bro ya ka jain rendi ka banlong kadak ka bansa jiken mau hagre kasi ya hagre ke por ngan ngobhaban pati pun jongi bat ngan kerpat ya imei jongi in ngobhaban wan rakmat ban sim ya ka benta ban shimya kare kapenta ban penko burom ya ini nanjogi ha kane kasi kom ka kpo jong imi nali temembesan pa ye jungi ni ay kane ka appreciation certificate ngan puli kanong kumli por mau blay mau phanyo West Khasi Hill District appreciation certificate ya Reverend G. Riupona Mobley. Kom kajing nyukor bat sngau burom yau pon prasgi nakakpo i mei neli Mobley bat pait temembesan basarwar ya kajing no senyang shibun ban yalam ban to history bat pelong ya kakur kaja jongi kom bakalong menta bat kajing sakri ya kabalang te ngisoy hangni na schedule ka po jongi i masar shan Mobley ka po jong imi neli barakaway
Ikan ni kadang appreciation certificate dan ai email ben ai i Lagi ni sakti lang bro. Bay sakit ding iwe. Dah. Ini sakti lang bro. Tongan pulih ya kena jing thok hau ne mot sa jing kan mau. Ka jing kan mau i ya i let temen besan besar war bala klat ha ka pra August kat kendai spa nyu kendai. But ya i let Nelly mau blay bala klat ha ka life away mat ar kat kendai spa pra kendai. Kin jatha ha ka jing sup marnolin mau blay ka khun khaddu singer nong rang persa kurim bat ki khun kiksiu baro
ban lâng lâng bát hi hajing ya lang kabaterpan kanikasmi bansa kanam yaki mati idat kishin banin saki long den jong ni bati lamat laprat lenti kanikasmi bansa kan mau rajing tei nam gadak ni pateng bansa kan mau long din trong ni la theo la wo ya jing in riu aga birthday ya uble in yai pertu lagi mati long din trong ni Pasna ko kun tin sleng tin brau Umen barim te ba usay Uli ukong uban sandor Tagur ka jan aga pertay Opin yo im parum pare Musnengda ikin pensyong blay Ula inin kong yub nai kasih Uteu mo bansuk mangi Walaya inim yo isu Singken mau yaki tekan omdu Walaya inim yo isu Singken mau yaki tekan omdu Oh ya, ya,